Talk Sport ubuzima kabisa ni Champions League ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain tugiye kogeza match ku bitego bimeze kabisa bose ko turwana ati bari buze kubanzamo n'abadari ndetse bose kabisa katubwire line up kabisa ngo tukora subscribe share na comment kabisa muri agaciro amaze kubikora kwituhere ku ikipe ya Bayern Munich mwiza baranza mu Manuel Neuer ni class kabisa Benjamin Pavard kabisa Alphonso Davies kabisa David Alaba, Joshua Kimmich, Leroy Sané kabisa, Leroy Goretzka, Thomas Müller, Kingsley Coman na Choupo-Moting kabisa. Ku ruhande rwa Paris Saint-Germain mwizamu ni Keylor Navas kabisa, Marcel Kimpembe kabisa, Thierry Kehrer kabisa, Marquinhos, Abdou Diallo, Kylian Mbappé, Neymar, Claude Maranda, Idrissa Gana Gueye, Moise Kean kabisa. Uretse gukora subscribe, share na comment kuri YouTube channel wamaze gukora agaciro komeza gukora ibintu byinshi kabisa by'ingenzi. Katubogereza match rero tubona ku kibuga Allianz n'ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain kabisa. Ndabona Thomas Müller ahagaze ku mpira ndetse na Choupo-Moting kabisa, passe kwa David Alaba, David ari passe kwa Joshua Kimmich, passe kwa Alphonso Davies, Thierry Kehrer kabisa ko yatupira kwa ruhande rwa Paris Saint-Germain, Abdou Diallo passe kwa Kylian Mbappé chino passe ni Ante Herrera, ndera passe kwa Neymar, shushanya Thomas Müller kwambura, Leroy Sané passe kwa passe kwa Bayern Munich, passe kwa Kingsley Coman, passe kwa Choupo-Moting, ishot imbere y'izamu, Thomas Müller imbere y'izamu, passe kwa Leroy Sané shot goal. Bayern Munich passe Sané, passe kutoka kwa Kingsley Coman, passe kutoka kwa Choupo-Moting, passe kutoka kwa Joshua Kimmich, passe Thomas Müller kabisa, passe kwa Sané cyangwa cya Bayern Munich cyakomereza mu bya Paris Saint-Germain, passe kwa Benjamin Pavard kabisa, passe kwa Kingsley Coman kabisa, neza cyane kabisa, passe kwa Ante Herrera, passe kwa Kylian Mbappé, passe kwa Ante Herrera, passe kwa Marquinhos, passe kwa Angel Maria, passe kwa Neymar cyangwa passe kwa Idrissa Gana Gueye, passe kwa Moise Kean, passe kwa Angel Maria, passe kwa Neymar, reka turi imbere y'azamu cyangwa Neymar shot by'ingenzi byaranze Paris Saint-Germain ndetse muri quart de finale hanyuma kabisa bakibaza kwatatisha hejuru kabisa, bakoze imikino yahuje byagiye bihita kabisa cyane, bibiri na kane gusa kudaheje ikigo cy'Chelsea bibiri kimwe
bwiza.